Agent 5 Napalabas, iti panagpalpaliw ni Leonardo. Naamuan na alab triangle, tigapuan ang tinapasamak apan nakapapatay ni Donna. Iti ipapan na iti tsindahan. Naamuan na anabakan ti pwesto tinapapatay, gaputasaan mo't nga intuloy ti asawa na. Nagdesisyon nga rod ni Nardo, ket inala na ti pwesto tinapapatay a biktima. Iti maysa agundaway, inawis ni Ador ni Nardo iti maysa pagiinuman iti tsindahan. Ket dita, nakita ni Nardo ti ladawan ti sabali a babay iti walit ni Ador. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo na paulwan. Agent 5 Pro. Ladang, di babae ka tayo bibitakan na. Saan ladawan ti asawa na? Pare, mag-order ka lang tasyak timaka mo ha. Ay, uwan pare! Talaga sa bali ang babae ti tayo ladawan na. Masino tayo ta babae? Nay, kita mo't latan ti pitaka. Ah, kwa pare. Nakita kami niya ladawan kita pitakam. Ha? Isu ka ti jay asawam? Ah, kwa, saan? Sa bali ang babae. Kasta ka ti. Sino nga yung babae pare? Ah, kwa, barkada. Nasingad ang gayam ko. Kasta ya? Uwan pare. Ala, mag-order ka ni Tino Menta. Rabiin. Awan pa'y laang ni Ador nga asawa, Marita. Nakita ka nagkuyog da itay ka ni Nardo? Asino a Nardo? Diyan nga'y kabarbaro ang lumalako itinatang ijetsyandahan. Aya. Wala nang. Iso tinakaala itinabakan ti apwesto dahi ti Donna. Nasaya at nga ron kasta. Ay, amoy yung matan di asawak. Kumpurmi ti mabarbarkada na. Liwliwaan nala siguro ti bagbagi na Mabambanog ni Ador. Gapo iti panaglaklako na. Iso nga agaliwak saymot Anya ko mga iti aramidan na. Katsak mo ti makakadang agtrab-trabaho. Agpada kayo ang mapambanog, Marita. Makitkitak mo't day takan ko anak ka. Ni, aday ta magaya mo ti asawam. Ngayon baga, rabim na lang. Naa. Kastamot kan ka, Barok. Apay anabartek ka, Ador. Naimasan ni matanitin, naginam ni paring Nardo. Ala, panawan kayo pa dito, yung agasawa. Bakit? Ala, mapantan iti silid. Ta ilutem ti bukot ko. Tani, nabanugak itay anaglako. Ta pinanawan nakmatan. Jaka boyalanti manghilot rin ka ta, maululawak. Anya? Apay, imbaon ka ay mapan aginom. Sakan to agrason-rason. Kaya kunti maturog, Marita. Itimplaan nakpangarod iti kapek. Ne. Apa, di ka makawawat. Kaya't kunti maturog, hunak ibaon nakpala, ha? Na? Di nakpagsawan iti kasta, Kasano? Saan ngagsarsar din nitang hiwat mo? Naglinawan da kan sa iti inuan niya dita. Kasta nga iti pa nagngiwiwat ko. Anya ko bangay. Anoy ko. Tinungpanak mo tan. Naglablabas ka. Nasaksakitin ti lapayag ko. Gapo iti ngiwat mo. Doon ako, dinait ko. Anya? Awan sardeng ta, ngiwat mo sumanaw. Sige! Patayin na kon! Bakalan na kon! Tap na malpasan ti amin! Di ka glawat, ka babay ka iti karuba. Gadgadaman katangad ko! Tap nagragsak kan! Direct ka talaga! Ne. Awanin ka ti bain! Pasabak ka dito. Akwa. Patayin na klangan dito lalaki! Tap na malpasan ti amin! Hoy, Marita, tangiwat mo, kababain ka dagiti tao. tal na ka man. Kasi na mapagtalnanak! Kagsigamot ti mangirugrugay! Direct! Ay, gusto na itar, Marita. Mangbabain ka launa yun, kadagiti ka aruba. Awan bibiyang ko! Tabalay tayo matay tinanang! Magamidak tingay kayat ko! Awan pa'y sir-serbi ti asawak! Tagkabil! Oh, apay akas tatilangam, Ador. Manong Romeo,
Kaskala na pukawan iti adu aribo a pisos Matitiyag sapak ita. Apay manan. Amo yun natin makagapo. Ti asawak. Ay, Ador, idi pay laeng ati asawam ti parikot mo. Uwan nga rod. Saan nga ta nga iti kaawan ti anak yo ti makagapaw no apa akas ta ti ugali ti asawam? Jak man na mo manong. Talaga jak mawatan ti ugali ti asawak. Mananao. Nagsakit ti lapayag ko amang dengdengeg iti sa una. Mas daawak met ken kuana. Day talatan ti aramiden na. Ti sumanao ijay tsindaan. No adda makita na nga am-amo na, kasaritanan iti nagpaot. Dayta nga rod manong. No sakti si kanya, panawa ko ti asawak, tanagalas mutlaeng ti ugali na. Ha? Saan nga iti panangdurugken ka? Yang makitak mo, tanagalas ti ugali na. Ibabain na ka pa iti kaduan ti tao. Nasipat ko nga rod iti rabi manong. Kahit Adada nagpukka-pukkawan na. Kababayin nga rod kadagiti karpad mi abalay. Ay na, kasla kanayon ti apa mi. ay, nagalas man ti kasta klase ti babae. Agbabawi ka ng asawa ken kuana. Jakmet amo kastagaan ti ugali na. Nasingput met ide. Ador, Manangimon pa'y manong. adda ken kuanan dagitay nagalas nga ugali ti maysa babae. Awan pa respeto na. No adda saan na ang magustuhan na sao, sintirin na adagos. Jak nga rod maawatan manong. Ay, rumbang laeng ti inaramid mo ken kuana, baro. Sipatemmet sag paminsan tapno agnaka. Naira na pa'y lang mata na bartagak idirabi eh. So day jay, nasipat ko. Asino gam ti kadwa man naginom idirabe eh. Ningay Nardo. Ay, di kabarbaro nga aglaklako iti pwesto idi ni Dona. Uwin manong. Inawis ko na ginom iji pag-iinuman ni Glenn. Ta kayat ko ngamin nga da sa balya kasarsarita na mo. Santo na umak mo iti balay. Ta timot labusisin ni Marita ti mangmangag ko. Asin ito ti kasarsarita ni Marita lalaki. Basta napasig dahi di tunggal na isa. Ito lang makita ko dahi lalaki. Dajay. Sinakayan nandiyan motor na. Napanay. Kit dajay. Agturong mo ni Marita iji pwesto. Anyang ata tinagsaritaan da. Kapamituan dati panangawis mo kanya kiti pag-iinuman pare Ador. Uwan pare, kaya't kulat ni makalipat. Apay, ayan ti parikot mo pare. Ti asawa pare? Pare, kasla nadagsun ti parikot mo may papaniti asawa na. Talaga pare. Total, nasingit tamot niya gayan. Mabali na mamuak pare, no anya ti parikot yun? Nauma ako ni ti asawa. Anya? Nagalas ti ugali na. Awaan ang tiraragsakak yung kuana. Apay nga pare? Kasano, jakpen makasarita iti nasayat. Pasig a dinudugsak. Ano, sinasabrak ti panagsarsarita ng kanya. Pare, Kaslapay kitin, kayat kundi makisina ken kuana. anya? Uwan pare, nauma akon. Ang sarita kayo na yung baga pare? Kinasarita kon. Basta na kunakon ken ka pare. Di mo makasarita iti libyo ti asawak. Pare. Nih, apay nga inruar mo ba't yung tipitakan pare? Adala kayat ko kita ambil iti pitakak pare. Nih, matmatamot lang tanday taladawan pare. Asino din na babae? Ibaga kon pare. Asino? Sigod na kaya ayat ko. Gusto ka din. Iso ko mati talaga nga asawak. Napiikot ak matiti sa balya babae. Nih, hindi ka maawatan pare Ni Marita. Pinikot na. Imbaga na ngamin hindi masikugan. Taan na ilawan kami. Kayan ayat ko din ni Donna. Donna, kinaganda ita at tayo tiladawan pare. Uwin pare.
Isigod nga kin pwesto iti pagpupwestuan ita. Kay pinatay da a babae, pare. Uwan pare. Iso talaga ti kayan ayat ko. Nasuliso kaklay di ka ni Marita. Kaputaan nakainumak. Kahit ag gusto mo't gayam kanya. Iso nailawan kami. Kasta kaya, Nasakit tinakam ko hindi pinatayin ka ni Donna. pare. Nagsingpot ni Donna. Awan ti amok akabusor na. Pare, Ador. Ita, mawanan. Hindi ako makita pa ni Donna. Pare, Kailiw ko ni Donna pare. Ura ada asawa na iti. Kahit jaklat na malipatan. Sapay tinangasawa kan ko na. Kahit may samot na manugal kan mamarta. talaga kas na tibiyag, pare. Talaga kas na. Masansan matan ti panagawid mo arabrabi Ador. Kat nabartag ka pa'y. Ang bibiyang mo. Anya? May tikas doon nga raramida. Ganti dom nga iti nagpipig sa boses mo. Ganti panagungot mo. Anya? Aglisi ka man tamag. Oops, oops. Makita? Abay nga, gituro ka. Nabakan? Gituro ka. Naglogo kan? Hinduron kaya? Abay, tikunang tulungan ka tumakdar? Ha? Di tama, loko? Naturugan ti awanan ba in alalaki? Ha, talaga ang nabartak. Ne, mat nagtipita ka na. Nakaruwar ti kagudwa. Alaak man. Ado siguro ti kwarta na. Taka na yun nga aginom. Taak man. Ha? Tiladawan? Ladawan ni Donna? Abay ngaging gaitak at iduldulin na payla tiladawan day di Donna. Awanan ba in alalaki? Isupay lati adda iti puso na. Marita, nakita mo di pita ka. Saan? Sa dinungatan tinangidis-diswak. Amangan no nalipata mo iti naginuman nyo idirabi Saan? Malipata kaya mo da di pita ka. Amok ka dito'y balay lang tinakaragragak. Day talang amin bartek mo ti pampanunutam. Iso adimon ammo tinangidis-diswam iti pitakam. Sige, umuna ako na mapanjay pwesto. Sumarunukan ton, Ador. At tuyen ti bayad dyan na utang ko at ang luribaw, Marita. Ay, imbag man, tanalagip mo pa iti agbayad, Manong Romeo. Pasensyakan, Marita. Medyo nabayag a panawan ajak nakabayad. Adapay kuman interes na tinautang mo Tanadanon na ti talo a bulan. Anya? Angam, sana bale, basta nakabayad kan. Kat di kan tumaten makautang kanya, tamo kon ti ugalim at tiwad. Narigat kagayam asing singiran. Anya? Aguray ako niti pagluganak dito, Ajip. Di lalaki ang nakatakdar iti sango ti bakery. Dario. Iso dahi tadya ka na na makita ko kasarsarita ni Marita. Dario. Kanya nga tatararamidan, Marita. Ni Marita tagtulong ito yan, ha? Kanya nga tatararamidan na. Agdama rin niyo at nasobre. Dario. Ano na Jay? Tinasayan. Paliiwag mo nga tiraminan na. Imamamot lang ni Marita. Walang subling iti pwesto. Masino mo taday ito lalaki? Adaman-damagan ka, Marita. Anya day ta? Asino di lalaki ang kanayon mo kasarita?
Ti kasarsaritam iti asidig ti tiyendaan. Agaya mo. Kitno kanayon kayo makita. Ako. Kasinsin ko. Anya. Kasano nagbalin na kasinsin mo da dya lalaki? Kit amok dagiti kakabagyam dito ay. Apay, nakita mo ti amin apapartidos ko? Kasinsin ko day dyan kunakmanan. Lalaking ka di dayjay. Anya? Anya ang lalaki asasawang Nakita magdita? dya inyawat mo as sobre itay kenkwana. Apay. Anya da dya sobre. Ha? Ay, kwa? Sungbat anak. Nagbayadak iti utang ko kinkwana. Anya. Kaano pa yan nakautang ka iti kasinsin mo ako nam? Saan man aday ito didamdamagam kanyak? Basta nakautangak iti kasinsin ko. Period. Di kan agdamagbay. Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Gayayem di uliwan adenggen, tituloy iti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot ko na kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay